Nina wikwatukana mwendo musese wa Mutongo TV watindane samuthanyani wa umundi wa kana wa matuku 16 mwezi wa 6 mwaka wa 2022 ni mwaka wa usakwani vatieli mithenya 53 isaithia ene ndima Kenya ni mathi 11 kunyuva atongo ikuma MC ya nginya president nicho kitumi vanthini wa Mutongo TV kameme kala katongo etelembetani ya Mûkamba maunduni kivathukanganio mevo maundu maki uteti twithiwe tuongela kilungu cha keli cha siasa na hicho gitumitwe na kilungu cha osakwani 2022 kilungu ni impya cha mbea muthenyani wa umundi nginya ila kula ikao kuna vande itu ya Kenya matuku kenda mwai wa nyanya aingi banethiwe maendekethia wizethia nitwa mete ilungu cia siasa na hicho gitumiyu nituongelile kingi utena ikumbia siasa wa chuma ku mukese ovwavwania inotie kumbia siasa no wa chuma matuku kana saa 3:30 cia utuku nginya kuya saa 6 indi osakwani 2022 ni kilungu kila kikambi ya kuambia mwendoni wa saa 3 cia utuku nginya saa 4:30 cia utuku kila wakana tuketha twiko manava na tongo kuma va ilembetani yote okamba twithoima maundu maki uteti undu maende no kiteka ni woni chuma ki undu azimio yethiwe ya yokava okamba Raila Odinga ndongo ya azimio havikiana kwatha na maundu maingi alawa kavikiana kwika kethiwa akasinda na maundu maingi pyu ala methiwe maikiteka ni motu unene ya muthenyani wa umundi na nina AENI maile kwithwa me AENI atatu indi umwe ndanethiwa aivika ethiwa ndomyo tumania mbia nondu anzia itonya kwathukika ndethiwa aivika ola ni mukwatanithia wa chama cha UDA nthini wa county ya Masaku bwana Eric Nzivo kwa osu twithwa nake indi alangi ni mavikie no mamanya oyu nyenito ERASTUS kithuku NZOMO na utundu tuika nthini wa unenania tunenanye kwesela ile itatu kenda imwitano namba otumani mukuve vatendevi ambia na Ndeto TV ondavye wetawata au meteva na indi woni wa kuniweva yokulu ya kuniyeva yuluo nenania wa umundi ndini wa Facebook ni Mutongo TV na indi page ya kwani ERASTUS kethuku wa NZOMO enda o like page na we follow wesa idhi anitwati ya niya kumetandao ni via YouTube tu live ndini wa YouTube ni Mutongo TV /FM official subscribe YouTube yitu wesa idhi ni wa kwata maundu alawo onde tu idhi ya watu yika na kilungu kiyo tondo nawatavia ki imwe kwa imwe kana live ndeni wa Facebook Mutongo TV na YouTube Mutongo TV /FM official namba sia simu omonde nengo muvingu ya simu sida nitwasa simu o twende na kilungu na twinena nisia yolo wa Vata wa Kula ya Mûkamba Kula ya Mûkamba Vata wayo ni wiva ndeni wa kilungu na ndi ni kalibu muno kiyoni cha umonde na ni muvyano ndo akoka kindu chambe na kwethwa mwe AENI mambe makilungu cha osakwani 2022 kinijo kilungu chambe cha osakwani 2022 na kisonga nginya tuko ni kula na indi mwanya ni usu ni unenga mwanya kethia musehisia mutavi masitwa umeteva na maondono maki uteti ukitia kevela kiva ekaine mukethie ndwa asehisia ma Mutongo TV nienda ukethia andu mako makuma MBOONI ilembeta ya MBOONI kwa masitwa nitwa Mary wa Mutinga mundu muka oula au umwe ewe ka MBOONI ukwetia kibila cha MP kana kibila cha Member of National Assembly na niungamite na independent chama cha independent ti chama independent uungama wiweka kwa chama chakwa ni Mary andu ma MBOONI na ngai kwa unye ndina chama chakwa na andu ma MBOONI karibu muno mheshimiwa Mary Mutinga studio za Mutongo TV kwa safari lungi mheshimiwa karibu muno asante sana ERASTUS mbe diamba kuichewe kionundu wa wasio wako niwithiwe wewe tumatatizo kidogo nundu wandambugila twina cia unena na enendi titautumia microphone na nengi nisi mwene nthi nonzia isi na nombithukisi chalo MUMO ni sito yakwa numite bandu betawa TULIMANI ward ni MCA wivo no laukite matuku kenda mwai wa nyanya nikana tuendeshe na wia ulate na wio ili ngikeria enendi makisio kitu cha TULIMANI MBOONI ona Makueni county kwa jumla na ni mubea ERASTUS mundu number 1 kuona twilete kubindwa kicha siasa wakita usakwani 2022 kwa tema mbe nitwathi katika history
ya mutongoi yuko ona makaandika historia makasoma alama mbisi usakuani 2022 ai mheshimiwa KYALO MUMO na mheshimiwa MUTINGA. Yes. Karibu bora mheshimiwa. Na indi ni muviano ndo akuka watondo musese na watavya ni kana twi nithwe na AENI atatu umwe wa kuma chamani cha UDA mundu Eric Nzivo ulani we mukwatanithia kwa coordinator wa chama cha UDA masako na nethi wa hivika nondo wanzia ite namba kwa bokika kwa twitha twisongana na AENI ala makwani na mova ni wawa Mary Mutinga ite kivila cha uyumbe kuyamboni yungamiti atena chama mheshimiwa KYALO MUMO otondo wene na chama cha Wiper dini wangwata ni Azimio wa Kenya atongo tuyambia na indi ni wa mayasa kana ladies first umonde niambia na mheshimiwa Mary Mutinga watozi sendeni wa chumwa Raila Odinga na ngwata ni Azimio ni medhiwa matambo kama sako wa keli mo kama kuweni na indi iyo mami ni andambo kesu ndeni wa county ya Kitui twasendeni wa andambo kesu maundu kauta ni medhiwa mayathanwa Raila novikie na kwa thakamba kana liko tongoini akathinikia thina wa kiwu thina wa malelo na mathina maingi ala methi tumekumbelete va ilembeta nitio kamba tuyambia nda nambo kulia mbeangi yulwa mawatho asu indambuka yonde umyosi ata kabina kala Raila Kalonzo Musyoka na atongo yalangi mendeni wa Azimio methi matambuka va gwito kamba nienda kwa sienda mbuka ya Raila thini wa twasio kamba witu yonde nondu na Kitui masako na makweni ndambuka ya Raila ye ya maana muno nondu wa kwithia kila neona ilo sisi ni maani na Martha Karua tawe running mate wake ni maani wethia uwaendele ngali na ke waendele ngali na bata wo muno ni kubika kila bandu nondu yuke katwasi Raila aendi akatembea kwamba ile ingi na ile akoka ukamba nditha je na visa museo na itu titha tina kenundu nona tongo imaitu onthe mamujoinete twasisia nesa katika governors maitu ala manaibo ala meibo yuna no makwati embika ila mekumwa ni malikete mo kwa Azimio tene ate mutu ona alikile na aso asemba thanyu kathi kwa UDA governor Mutua then oibindane je umekalito malikete me anini Kalonzo atebo ndanaibo anai obaute amba ukalikana asio kauma na wethi bado akamba ithio nthe tuinae tunalika ko wila Kalonzo nalikile nthini wa Azimio ilo nasiokie atwa sila yune wasioka ingi katika Azimio akamba onthe ni manethie onamo onthe ni mailite ulika nundu mbeni waendia licha Wiper yalika yatwika ye kwa Azimio na yatwika ye kwa Azimio au mawe mwene atwika no kuonga mata independent candidate nundu already Wiper ni kwatanie na chao na Azimio na ndeo ndo mimi kwa Azimio akaenda nayo kwitio sumbe kwa uwe atwika no kwitia independent na asioka ende yu asioka kwa uwe asioka na nundu no kwatanie na Raila ola matu ya metasia kivila imwe miaka yonthe nicho Raila withie no seo ukamba ata bya kamba kana raondie Kalonzo ni mukie na ima kwatanie in fact kila kebo etuma message kwa akamba kana yu akamba onde ni makwatanie na keju kama mutu wa uthanyukie siwalika katika UDA Kenya Kwanza ko kutambuka ndambuka ya Raila yenzeo kwitu takamba ne kana yona ni ngwata ni oya itu takamba idio ndetu ibamwe na ende Raila na kenundu ukie na matwae ona Kalonzo withie ni twakwata na kura situ cionthe cio kamba twikie kikabone kimwe ni kana tutethesie Raila atwike musumbe wa nthina yake ndana mbothi bala we mheshimiwa KYALO MUMO yulu andambo kesu nenda kukule nondu wase kuyungamia tena chama na twasendeni wa Azimio wa Kenya Coalition Party kwina siama mbewa miongo ile na thantha tu bandu bau na ikulia kwa ni kiwoni undu kwithukesia nita ukwata mbau ngwata niwe ya Azimio wa Kenya Coalition Party ni kiwoni wewe independent uthina murengo su wa Azimio ati murengo longe wa Kenya Kwanza kana ukase we nondu we independent na witi kibela cho yumbe yakanye ni independent nginyamuthia nikiwoni uya align na Azimio yune enda kutabia ati katika independent candidates tuina musumbi
na no mpaka ndwe undunga mau katwika ndwe na musumbe kwa musumbe ni choice chaku ta independent candidate ukasia no sakwa we support musumbe mona ni kana aende akatwika musumbe waku ndio ndo netwika member of parliament ndena musumbe baye ulu kwa unye choice chakwa ni Raila Amolo. Okay. Ndiye ya affiliate na party but musumbe wakwa ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa ondibina na kuyulo wake famboni ni si ateti nyingi alame kwetekevela na veo na ateti alame si amani si alaini na azimio twasi Raila Odinga kwangeleka nyuki masi makita zoni twazi ni masi nganyanwe wa azimio bana no to kunia maleve na mayoko mu kunia maleve bukwa kubumbone nduke wata tawe mu vathe nondo nkwata mba azimio ende mendekete mundu ngikunga mabo ni kuyai katika elections ila siku no sakwani ola wiko already ithine tu sakuite calendar kaitu ka kukuna siasa juba labe ukonia candidate siasa wa Wiper ndia ile uthibo nondo nienda kwikata thokwania mukutano wake na bau nibo wona supporters makwa na mama opponents mayambia wete kau kwa unicho tuito waenda wethia candidate mwenzako enando athuka uthi lakini yutondu mboni unokie mboni nengenda nokie mboni na mboni tiko bedroom kwa Mary Mutinga na alangi meitio kibila tio boko ala meitio kibila cha mboni kwa unundu musumbe anaibau nina ile uthibo in solidarity na kila tuwete takamba tuienda kau na tuendete kau na tuendete kukita and above all ninye na ile itha ndiasia ningubu wanaumea nondo ni kibeti na mona ume in fact ni ngangana na ume atano ninye kibeti na ni wathanthatu kwa unye ndio makia tuithibu na tunaibona ni asia lamu na asia isie katika Raila ilono kiene mona mboni ena inaibu na twasunga na tweka maundu maingi na in fact twekala kibasu ekalaba tiwa Wiper Mary Mutinga ne kalaba Junior Mutula na kekalaba na twekala kwa tuina chuki cha asia inundu babe una ono na nundu ama makwatite mo Raila ta Wiper ye ta Azimio na one Kenya yu asuma kwatanite yu na kwa baane ungamete ta Mary na ndo mamboni no mpaka imoni musumbi ula ngwenda nye ula ni supported nyeta mundu Mheshimiwa Chalo niwe tukisia Mheshimiwa Mary Mutinga ine ene yolo andambo kesu ya Raila kuile mbetani itu yokamba na vumbeni inyota Wiper ni mwethiwe mwamba kweto kinene mwamba kuya kamba ketho Kalonzo ndio nyuvata munini wa Raila bayuko na kula no Kalonzo no Raila na indi vasongwa mwezosi wakabwingi ini Kalonzo nuke na Raila kuile mbetani yokamba maitambo kwa kamba na kukule Mûkamba makunie Kula Mûkamba efikia na kumwiki hata kabina kala mutambo kana Raila mwimwete chakula o inyu ene mwe ya kambazu mwikamo kwa taimba. Asante Erastus kindu chambe ni nolo ni wete amwene ndikana niungamite na chama cha Wiper ku TULIMANI kila kingi ndambuka ya Azimio one Kenya katika Mûkamba si kaunti si tatu inaye ya kutethia muno na inaye ya kuonania kana Mûkamba yutu nene ina wasia umwe na katika ndambuka yesu ni tunonie maundu maingi kuma kibwezi mutito andei kwesila machinery kuka obika mbone nunguni masaku yata kitui kuonde mwingi itunonie mafanikio na ndarika ya mwiso Mheshimiwa Charity Wangilo esa kusalimu amri we seno ndo wangwata ni yona tigeza na ithoko nundu tukwenda Azimio one Kenya Alliance isinde nyene na athuka malombe etho na usindi wa mituki ushindi kwa usini inaona ni unity nzeo muno ya kwana ni kana tina kila kita wa binafsi right kuni na tutethisia muno kuona ni kana alama na asia be deputy running mate wa UDA wita wa Rigathi aisie Okamba Kula sio mata none 1.5 sisi oka
lakini analysis ile nekiwa onaila Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka unanenie no nawe tiasia ekaisu muko za 1.5 twina more than 3 million votes sie kundu ona this simba ilo no Syokamba kuunda mbukesu ina enzeo muno pio na ete no nie twetha twekindu kimwe na wangulia Wiper tena nazia no Kalonzo no Raila ila ukwenda ku negotiate kindu na ukwenda kukwata kindu kiseo wendete utwendete wiwekwa nikana nongi wisubwe ngija twabikia bandu twetha na deputy president running mate weta wasunguli una campaign yezu mwaile deputy unika na twiwendi ukai na twoka kindu cha ile la mesani na ezazi running mate wa usemba running ezazi manokite marani mate ngora kubwa bwanya mwene tiko kubwa bwanya mwene ndi ni kwaza Kalonzo is one of the best negotiators dunia no yi nundu ku negotiate ndenda u negotiate o uno nginya wona nie kana ukirusha tunarusha ukikataa tunakataa na juki natumie mekala nthi mesa ni masia hii you know we kala nthi ukatwika prime minister kana chief minister ando ngine mekwaza ki katika constitution lakini hivi ndani ya Kibaki Raila ai prime minister katika constitution kwa the same arrangement niyo inekiwe bau na maneti ila na patron wa wita wa Uhuru Kenyatta president na mana za kiu nikikwithwa na twakwata at least ministries ya no for example that nangero 20% na ministers maketha memyongweli asia atano ni makuma ngalikoni lati na indi kindu kila kingi azimio eyo mete presidential candidate wita wa Raila Amolo Odinga na One Kenya Alliance oka ikaumia prime minister na niwe sema Karua deputy running mate nake anayoka ende wenu ni waumie lakini at the end of the day kambe noko ayoka uni kuna toka naye ni waumie lakini nadhani waumie aumie tuweze no waoka no mubango no chati sita wai masinga isinga yako masiasa meto masinga masiasa no isinga yako niwe ni kana Martha Karua ena Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka weze kwethia ni thitu akua kila kinena ngange kwialangi mubango gwa no mubango bwao ningo kwa kwingi ulwa mawatho yala mathani we kanuka kwa kumheshimiwa beke ndo wanene akiucha mheshimiwa Ngilu muthenyani wa iyo kuya mutomo Raila Odinga no thivikia na kutangasa kana no kwa Ngilu amotwa ilovi kumotwa ilovi ni kumambia mwanya serikalini ya kekethwa azimio ya kasinda na indi awanenga mwanya mheshimiwa Malombe okitigevela cho gavana ndino wa county ya Kitui na andu ingi methito mesile kana Ngilu atonyo nengwa mwanya wa ministry ya Kiwu andu ingi ndo maendelea na kudhiana na nende tutisio kwa hitina banini ndeni wa serikali sisi tovo mheshimiwa Ngilu ai minister wa uiti ai minister wa Kiwu kwa evindo ya savaida mbetani wetu wakamba na hiyo ekuda hiyo kai kethwa evinda Yesu mathina ukambo monde no thina ni Kiwu nicho Kiwu vindo koyu na serikali gukaya azimio kethwa kwangirikanyo Ngilu akakwata mwanya tosu wa Kiwu nicho tonya ikayu utaya watonya kwika evinda Yesu ila waendeni wa mwanya tausu nienda kwa sia wona governor Ngilu etikilile u give in kwetia kibila cho governor ne kana anewe ministry ila ndese although nu ndabia ne ya water na ndi na ewa kana ndise majority kana witha wewie akitoweta ila wa chances no tonya no wosio kwangeleka nyoto iboyo anewezia akanewa ya Kiwu ne better for us ino kambani nondo kamba witu wothe na mwingi witu ne Kiwu na Kaluki ne muthukumi nondo ila wanengiwe ministry ndo akulia ya health ya health Kaluki ni wathukumie nondo ebinda yu nengulilikanana teneosu masibitali ko yaingwa as in beddings where ya kutengwa ende Kaluki ni wasukumie ngwa siatwe masako sibitali makomendone wote na bambo ni ulu na Kitui na niwe wasukumie ebinda yu ona monge ma Professor Kaloki ndai anabikia one wa docket upambe ye nini KMTC akune yambinge huo kambani Kaluki ni watu ye KMTC Kitui nondo neyo ya ibo tene ya tuwa ba masako kwa Kaluki through a initiative kana
kukusukuma sindu kwake teke wa KMTC na niase ibinda yu ithani mulilikana wa mantha kana utwae college ya KMTC ndeo kubitha waongana na mbesa mbingi muno nundu siaini lakini yu esusu yena ngitawa baje wa imwe whatever iyobo yu ethi aisi ni siaingebie yu ela kaloki wanengiwe lakini ibinda yu kwa ikuthuku ngilo waete KMTC ketwi na apambu masibitali maitu na ngwa cia kwibwika cia ubwika wau nandu tene twaeta andu sibitali ukaewa enda dukani ukawebula kana sio kamusi ukaetebula kwa kalukela wa katika ministry ni watatie balotonya athukuma na ndogeti akigu nondo mwene no wasikana ona umundi thina munene wa kamba nikiu ni wakwatie mwanya tozu ndicho kuika kibothokanyo uteke vindani nienda kamba tuelewa nungita kwa kumheshimiwa nienda kamba tuelewa kana watwika minister ndutwika minister wa mbaenyu weweka ndutwika wa Kenya yuka lukenda tona ida focus yao ni ukamba ila kaunti situ no siana thini wa Kenya no kaunti tatu kwa ukaluke ai minister wa Kenya yonthe na Kenya yonthe wasisia kaluke watatie ni wenzie masilanga in fact ni wokie aenza aumia keko kila kia silange no jeba masako jeba ti maruba dam ni menzie ma rehabilitate na ni wa rehabilitate hiyo masilanga ona mindoni mbone ino jemule mane ndetete kiwu kwa musi itetane kwa kaluki ni watatie na enza boreholes na pala wai atata minister ni watatie nundu watata osisia ni wekio maundu kamba kwitu azika constituencies ilengi sia Kenya yonde kwa uni watatie okay mheshimiwa bekino wenda weta yulo waki ni enda weta ni kuyekana Governor Charity Ngilu kila wikie ni ndaya one kwa sia kana ekai etho ne vinda isio nundu kekaita sio governor ndathi kwitisia Raila kura kundukula kungi na niwe Ngilu ai presidential candidate 1997 na ni wathiukite Kenya yonthe ku Governor Ngilu ni mundu utonyo kwithikiwa muno ona naka ona ume ona youth nundu ni wesi unena na ukila mekwenda ni maete pe kindu kimwe wakulia kana ni chao ukeka tofauti twikila une waile kwitha kie bindane yu nienda gutabie kana iwanza cia uthaukia mubila ciitha cia tofauti ndio wiwa abe Kasarani we Nyao stadium we Bukungu stadium we Nakuru stadium now utongo ula waibo Charity Ngilu ebo ni tofauti na utongo ulati kuona uise obwa ni Raila na Martha Karua na Kalonzo wa Musyoka niki Raila ni mundu ukitie nthino na ndena kindu no kwenda enda andu matetheke ukitie nthino kufa na kupona Martha Karua nake ni wisi twaliganga likoni ya corruption usuni mama utetikila ulusani ona bake kwata onaika bakathi na ete nae Kalonzo wa Musyoka ni mundu nake utonya kuungamia sindu na kunena kuyanza and niwa mibango ela ibo ni wono utwika foreign affairs minister chief minister ugeza kwitha yuko yanza ni maso kwa Charity Ngilu akanewa department isi yake ugo niona noeke nesa nundu akwithiwa yu ala memwe nandu mathauka wathi imwe ni nandu mainda wathi imwe alangi maibo matonya itha maika tofauti kidogo lakini uni very sure undu Raila unawetie twi ukamba aza najua nyinyi wakamba shida yenu ni maji hii mambo ya thwake tutahakikisha kwamba imeendelea na imemalizika thwake yunde kubitha na mwene thiolonzi ya isi thwake damu ikaendia uthela ni itumika undu ele utumika urusa nuke thwatevo nienda gutabia ukamba twitha na kiwu muno pio na ti thwake hiyo kanundu kwina kundu kwingi ku katika constituency katika ward level kwina tumasilanga tungi na ine devolution nundu tukunia miaka 10 alame okwati ya position cia governors now we know ni twesike ndola cha ile kwekwa nikana weze kwithia ni chokaneza kwou uendekethia wakwa nikana ila tukwata department na twitu nabo tukuulia tikakwata isu ya kiwu o department yonge inokwati para wa agriculture ugethia ni twekaneza nikana kiuki kikanyithacia okay lakini naoti yasia kana yunda kanewe department ngigi no kiwu manewa yoyote ile nini si katika serikali ya Raila
nime balance isi ndonesa. Okay, Mheshimiwa Mutinga, mawatho ano makwathanwa nimethitwe mayathanwa ona evinda yao na vuitina serikali ila sithitwe watio ukamba twithitwe nza wa serikali ila direct in the government kwa ilungu ya miaka te 10 ingi tha indirect twazi in mana ta mwenengo mana ta wa CS kindu cha muthemba tosu twithitwe nza wa serikali kwa evinda yasa evinda ino nivikie Mûkamba aikie ateti muno ano magwite kibela kicha usumbe mawatho ano makumya kweli nondo watatu sisi ona Mheshimiwa William Ruto oko kamba no kumya mawatho kwa kamba mwanenge kula ngamwiko Mûkamba nivikie vinda aikie neza nondo wazia mbona matuya makatwika na metwika ni keke oyi vinda nino ningu iki otongo iwazi mio na andwala the team players andwala makwatiye utongoi thini wazimio wazisia nesa ona wasisia nandu matendete olusani wandu ame watatue Raila Martha Karua ni aziai wa monie awo Kauton Moi au maala na atia nathi ane wa Ministry of Justice ni Kibaki na ametia na athi na amelea niwe yanengiwe our late Senator Senior Mutula kwa Senior Mutula, may so rest in peace, ni mutumia wae wakwe kwatu okambani kwa undi uni asiata ni asia kuthukuma kana kudeliver kuthukuma withie wia iwoneka wia uenda nasia nandu undu mweugana tondu Biblia ya asia eli makaendaniata matesene na juno ndo andu ame atatu ni mesene na wa masisia records sio maiulusani ni masobia mali ya mwenendi na nundu kwika siendo siekike itengemea kila kindu Mheshimiwa Weta kiwanza kilotha ukia nindo nya ulea deliver nandu alangu thukuma namo ukethia imeungusia netina na nimeenda siendu imwe siekwe undungi ekola ili ni asia imwe Martha Karua ni mundu very straightforward ndendete okola mwingi kunu kona kedwa azimia kasinda ukamba no atetheka ukamba iwatetheka ni watetheka nundu mbe number 1 utongoi ula tukwata ngai atutethie utongoi twenda wa azimio utongosie nundu mbe uno utongoi we all inclusive kana kila kindu kinthini mbe baimusi waka wapate kibeti na nini sini mwisi anundu ngangaira wombie mundu umethia mumanthie mutethia cio mwailite kwa uyu Raila etongosia ena Martha Karua ta we deputy wake withie nthini wa nyumba ya azimio pena mundu muka wa umutethesia withie maundu amwe aume saingi me maundu matona mamusi na nienda kuosa Kenya nasi Kenya ni bwo musi wandu alati nthini wa Kenya onetha umite kwa chama kiba Kenya ni bwo musi ula witu na musi uno ndu wina mutongoi ula ni Raila na wina munini wake Karua na twina mwana waitu Kalonzo wa musi okabaunthini musi uno ethe wa we mwailu na siendu ni wanwa nesa no yethi ona ministry la tuonewa nondo ithai tuonewa 20% tunewe ministers meano twanewa ni tuithwa yutondu asia kwikalansa serikali ndu isao kwata matunda ma serikali tondo tunakonie miaka 10 tutakwata matunda ma Kenya nundu tindini wa serikali lakini we serikali niyo mwene sionthe kuongelela kila Mheshimiwa wa Weta iulua kwithwa na serikali mbailu kana kwithwa twithini wa serikali ni kindu kisio pe ibinda imwe president witu wa Kenyatta wokie Makueni na andu mekanja mabia na athata na bathuka na kuoma yuko ila manesi ikalanthi maase kwikalanza serikali wisafa yu pengine no itha tutaka kiko kiu tithati kwatie sindu mbingi muno kwisila serikali nino yuko ila yivo kwao ila yivo ndio tuokie tweka ndio mwe athati ute but utanula wivo ni kana atongo ingi Mûkamba ningitio moni ngavana Kibwana gavana Ngilo yu gavana Mutwa unaumie ngalini atola kamine yu itofauti ya dikilabau na alikaba unake chairman wa UDA Mheshimiwa Muthama atatuike kalanthini naku
aize maikinya kitani maikinya kitani imwe yuno ukona kana wara usisia baba ube na thina twamina ndambuka yo kamba iso na the Azimio One Kenya Alliance leadership iyo Governor Mutua, Speaker Justin Muturi na Langi Mauda ni mokie MBOONI tawa aimoke ukaunta kila kikiwe mabikie tawa weza kwithia a reception ibwano mewa utongo iweyo umundi tunenge ikitothia na weza kwithia akamba kitothia ni kio nutume wanana kuona ni kana akamba ni maamuye kana tuithwa nthini wa Azimio ni kana angalau this time round ndeni ya serikali wewe mwanyani usu umundi Governor Mutua na Justin Muturi na Nimrod Mbai kati wa atongo yangi ni matambukie getui na kula Azimio mana atindile kwe muthenyani wa iyo umundi ni kwa matindile maite kula na Mutua peke ndonenie kana thino elembetewa kamba kula sia Mûkamba 50% no inayoona 50% yeye na Kalonzo wa Musyoka na Mheshimiwa William Ruto we Mutua ka deliver 50% hizo yende tangalekone hizo yokulia hii tena ni waenda kwilo sinema kuya ila theater sia inene ukona sinema yaandika ba mwezo imina ikaandika the end manamba manene ni wamona yuko Mutua no twandikite katika utongo wake the end right nundu wa kwithi wa you 50% ya UDA emikwatata pe Musale Mudavadi pe na ndo alangi emikwatata yani yakula sio kamba 50% yana yo yazi Kenya kwanza kidogo mheshimiwa umie kuko governor athe kwitia OMP mwala lakini ndakwitia that onetha nde kwitia lakini unaweza ya kwitia sawa you ulikuona ni hata 50% ikauma ba surely saingi onatikenga na tukakenga na ubungu uwa na tawo you Governor Mutua no mislead Mûkamba nundu wa kwithiwa nunu kwigwa keka ibatothe kana usioka nundu we ni wa maendeleo chap na maendeleo chap ula balua masainiye we aendete UDA na chama kiba aendete UDA eweka ndende na maendeleo chap nunu nditwisi andu tata kina mwengi wa Mutuse maunga mite na moni omba none wa Azimio nunu ni chap maunga me katika Azimio ku Governor Mutua akakwata 50% hata eweka katika UDA kwa hata mheshimiwa wa mwanyani osu yongo hata ni Mûkamba ekeza kuma bakethwa ni kila mundu athi kusionga kwe nyembe ndiye ndamba ugutungia ndetweno ya Mutua ndiye ndo kwata sio ndepo ndakatate ukengana usu no bongo mutheipio Mutua eumia 50% ba itha kamine na muthama na muthama ndashare a table kana platform kana bandu maithietia kula imwe ena Mutua 50% emiumia banundu itha momeli me machama kimwe nimeubwana chumia ba nde bandu Mutua ukwata kura na Mutua bai mundu mutekia serious yunenda ukutabia katani katika NZOMO the regional committee ya Azimio ila tunabanga obowa ndembea ya leader ya Raila Amolo yes na katika mkutano sutwepo nibokie andu ma chap nimo Mutua na Mutua iwatie chama chake atia akitwa Azimio na we umata mundu ta Mutua athie weka kwa una mwandu asila manokie nitwambie makulio maingita makulia omukite Azimio mo kangata nake party leader wenu Mutua ni umie athi eweka athi UDA masiamo maienda uthi nake nundu chap ne amini ulika katika Azimio meikala bau na mayumetevo kwa umaekwe mekalebo nibokie mheshimiwa Caleb na boka mwengi Mutuse na boka ngunga na ngunga wewe pepe ngunga wewe MCA na wewe ngunga lengi aspirant wa maboko ni weta MCA yu ni weta la mokie na twa receive katika mkutano so kula chairman waitu ni kibutha na twaina kaluki ndini in that meetings kwa ela mokie masia maikata lelo nundu tameye musembie moka ba masia moka nundu mo mendini wachao
mendini wa azimio mundu no sembie mutu na ndana umia chama cha ndana umia kio bau ko uthe okay asante mheshimiwa okwa uzonga kwa metoki be akamba makuona mutu no withiwe ndio vaya Kenya kwanza indi itina yezo zyo azimio ndo mukwazi kimio chamane kicha kikimita nukuona kiki possible nondo mwazi azinde no waziasa kana kindu chonze no kiki nondo nolilikana baumbeni magavana anome atatu makunia amapapa azimio nenyumwi oka ngulilikana weva no onthini wa kilungu cha kumbia siasa muyase kana muno ndo mawipa muyase kana magavana mo kamba ni enemies of the people na yo mwinele ndeni wa kambi muno kona mutu anakeso kusioka ingi actually pena possibility ya mutu akusioka nondo chama twa wetaba aendie eweka na governor mutua tivika munenge maybe muthia mwayo nundu nukona ila Dr. Stephen Kalonzo amusioka kwatanie muno na Raila nindi woni azimio ya kwata mwaki na mutua ni wonie ba kwito ukamba undu bekalile buba no cia ilo mnamie ba pipeline I mean no Embakasi South kwa mheshimiwa andu alama ibau mataoneka Mutenyola Kalonzo yuwasi ogeri aingi azimio kiende azimio ameza bau ndambuke no Kalonzo utembeye na Raila ukamba mutua nicho kitumiona wala mathia imatia yani kuatia ndio nengana anything kwa uni ngona chance cha governor mutua nundu akasioka weka na nini si timu ya azimio ikamwitikila timu anage muthuku atitienda tuige bando niwezi wona mundu athi wigai ithi nitinendete ngania muno na nundu uda ni namwendie muno ekalela we mambi ayetiti kwenda kwacu tikamutunga na timu itikila mheshimiwa ntikwithukizia vuno wa advocate kana ndongo ila ingi sindeni wa siama ingi mirengo ingi kivathukanyo kwangelekanyo Kenya kwanza onthema kutungiania mitwendeni wa vandu vamwe kini cho gutonya kwendekithia ndicho kitonya gikisio yes ni kana with to move mituki muno in fact on another is surprised chairman wa UDA mheshimiwa Mûkamba ndi kuona be uthuku ahicio kama mwambani nundu ndaisa kwithwa na uthu nundu ukabaka ungamaila munonie tuitu bana ichathi kwa kwake muno Dr. Stephen Kalonzo amuzoka ithibu na makakwata na akamwita mwana asa right mwana aya akamwita mwana aya kuna nano numwita mwana aya nitu ibikauke kana wake anu utonya kwiwa muthamacie ugo waguo ni kana ni thiurije kiingu na nathiulia kiingu na chambo ni baba Kalonzo na Raila nibo bethai anything can happen kwa timu mheshimiwa ina makuli ala tatu yulo wa mawatho na ndongo zitwele mbetani okamba na indi maondo asu onde nende no kilungu cha usakwani 2022 ni kilungu kila imbia muno chambi ya muthanyani wa umundi wa kana nisengi manyiye tukomani ya ikumbini wa chumwa twina thamia ikumbi yovo wa chumwa tukethia na vuthini mwe ikumbi tu ni ingi ile siku thasiende no kitika indi umundi usakwani 2022 twenene amondo ala muno maketikie kuma wa chumwa nginya umundi maki uteti muno va ile mbetani yitu ya ukamba tunene kwesela ile itatu kenda imwitano namba otumadi mukuve vatende viambia na ndeto TV then wa Facebook ni Mutongo TV na tu live then wa Facebook niona andu aingi maende na kutuma maotumani kwesela live link yetu ya Facebook Mutongo TV na indi YouTube ni Mutongo TV Stock FM official namba cia simu siva kione kwaku na kusomia kwa mituki ni noti imwe 5 nyanya thanthatu ile kenda 5 noti 0115862950 indi ingi ni 0753986233 noti mwonza 5 kenda nyanya thanthatu ile 3 kwou nienda kwa mboso maotumadi ma Facebook nisome maotumadi ma ile 3 kenda 5 nisome maotumadi ma YouTube na indi ndio sa simu kwou ambiyo kuna simu ngwethi wa ndisi twambie na mundu kitwa Benedicto kiwanuka yasia mboni ni mamu yeme yasia kava mama Sam eto yasia vote yangu ni Jamo na ni ya Wajakoya haya uzoya zio kula yaka kunia Wajakoya Forex meter yasia tuevomwe muvakambunge kava mama watching live from Tuda Mombasa 001 Joseph Njomo Amos Savio na yake yasia Kaluki no anengwe mini Kaluki ni no anengwe ministry ya land ni uhuru alicha ulusani adhiketwi anangai ni short au miesembani ino nundu ni wesi twemune Kula I predict bado Raila atamfuta tu useto Amos Savio wewoni wake eona kiu na kesha ndo kimonyi songo mtarajiwa yasia mama Mary Mutinga twina Vata na kemono tetea event situ mono si
kwatwa sia mwani kuiva mbesa sia WEF isiva raudi to yasia kavama ama fande mboni netugwenda change ona de mochalo mumo wina maoni masio kula kwe Mûkamba shikilia hapo bro Dominic Mutunga naende ndenge woni wa kuyulwa nene nyawa uitwa monde maondala maende naende kula ya Mûkamba fata wa kula ya Mûkamba amike chondoni kiva ndene wosa kwani wa matuku kenda moi wa nyanya Mûkamba atumbukise kula yake ngalikoni yiva miki chalo yasia wacheni kusema corruption ati Ruto kila mara bona KEMSA billionaires are still known but no actions were taken Ngilu amejiusulu and watu wamepanga ati Malombe unless deep state kama ile ya maneno makweni yonge musela tosha usiasia gitwiwe se musela tukona mutua please UDA tosha usetwa Jafeth Mwasua asewe na mutua ngalikoni ya Kenya kwanza nake mundu unaitwa Kirkland Malaika ya sia watching live ati Nanyuki asante sana gift modhosi na yake asia vaimotongo inevo da sia taulo kwa sia kura sia Ukamba ni sia Azimio Kenya kwanza yena kura mbinge muno Ukamba Raila T elao na kwata 86% ya kura sia Ukamba Kalonzo ana ni sia kura atese muzezi osi wanawe Kalonzo elo na mbie kuthi asioka unavikie na kwani kula sia Mûkamba atese nake Festus Chuli asia rasa stavi ya tongo asu kura sio ni ile na UDA inakura Ukamba tena mbingi okay Doli Mweshe kango songe Mutongo TV mbona munaita watu wa Azimio peke kura kwa Ruto naende tuyetete ni kwa tini ndwalika ndiambiane na isekana nini tete mundu wa UDA ulani we mukwata nithia na coordinator wa chama cha UDA countini ya Masaku mundu Eric Nzivo na ni kwa teketha no seisi Nzivo no kivikie na kumbia kana David Kanondo wa itumita na thukika kwau nicho gitumigwa na tutena mundu wa UDA vo ndini wa onenanya wa umundi nake mundu unwetwa Sami Olekiema yasia Kenya kwanza ni moto ERASTUS ni Fred Kuma Ngoloni ya tongwe asumaike okengana nondu Ukamba twese Ruto Jamrock Renders na indi nake mundu unaitwa Brian Kioko yasia Azimio tosha mnyonzio kiasia nonginya Mûkamba ove kavyu kule Josephat Stewart yasia ovadhi kakiganjo tuivamwe muvaka mwisho Azimio okatosha kavama ama Kuma Mbombululu Mombasa Motio Kesilo mnyonzio kiyuti vinda ya Mûkamba kwithwa na mutilikanga no Azimio ndio kila kitu na kono yasiati kango ndisi kango iba tuyase chalo mumo tano tena ni kwaku mheshimiwa Blaze Mwende Mary Mutinga sawa ndo MBOONI from Pipeline Felix Mutuku na indi motumani ele mamuthia nikenda si YouTube mwasi hata solo sita yase UDA ni vomusi ona mwaema hata Azimio itazimika kama moto ya nyasi okay Mutongo ipatwa mwani boys asia vice ya UDA Ukamba asuno asaliti mekwa asia UDA baba the 5th na ndi wa muthia ngaleko ya Facebook nikaloki nzangi kanani butchery pamoja sana ngaleko ya Driver aya ndi nenda twambosisi ya YouTube nikenda twose simu nitwasa simu by the way simu ile 3 awese hivi anetwe wandu masimume asiata tusi Ruto Mombasa Sebastian Wambua Elizabeth Munyiva uneni wenyu ni museo Steven Yesika ERASTUS akamba twendeni wa UDA nondo vaunivo veselikali mutua ni kiongozi wa Ukambani Onesmus Musila asia kavama ama ngalikosea MBOONI Sebastian Wambua Ruto Ukamba nakula mbinge muno waipa meka ukenga Kalonzo Mwalimu Julius Malonza Raila alijiapisha does he deserve the presidency mwakulwa keu nondo Raila nwa yabishe no deserve keu Steven Yesika Ruto atashinda na 60% na wamuthia Kenya kwanza tosha Onesmus Musila na kanisa wa Sebastian Wambua siasu monzema waipa masuweti na makoti na Kalonzo mabete masuweti na makoti ma Kalonzo mabete director tose simu tiwa tose simu ile itatu aya wambe no hello Mutongoi hello twinena nao Mutongoi twinena nao Nitokwewa Niteni mchalo mativo. Mativo. Mwenye na zini mchalo mativo kuma kakina. Kako yedukeza TV ni, kako yedukeza TV ni tafadhali. Yumi ajai. Director wasu kako yedukeza. Nengyonge. Wa yedukeza TV ni wetilwa. Kako yedukeza TV ni tafadhali. Hello Mutongoi.
Hello. Twinena nao. Tunana Martin ekaviani. Nenda ukuya yo ando asu nini? Ando ama waipa Muno mageta okwe kukosua makoti makalonzo lakini lutu anakula mingi wakadiani. Koma zako na mtuwa mutongo hii. Mambe omana mtuwa abitia atwekana. Kalma mainito kalonzo. Kawaya beta mainito kalonzo kwa kule nini lutu anakula mingi mazini Mûkamba. Asante. Mezi tizekula mezi kimo meoga. Yes. Na maike ya kukungali kweno ingila ini. Remo. Aya. Kila woni tuone nganda ya. Tuose wakatatu. Hello Mutongoi. Hello. Leo nena. Aniangio lo kunena. Wao nasi munena. Hello Mutongoi. Twinena nao. Nena Frandia Wambua. Ongelanga wase Wambua. Nena na Frandia. Frandia. Francia, woni wako kanaye kulio. Hello. Francia tuwe kwa ndiseke. Yes. Akakuidukiza TV ni tafadhali. Hello Mutongoi. Hello. Wati ndata? Neza. Karibu baki lunguni chao sakwani 2022. Ete woni kania kulio. Ando zino nena ngewa uda. Mûkamba waigende ya zino ndo zio. Ai chao. Nena ngewa uda ya. Mûkamba waigende ya malmano ya ndo zino na ndio baba. Aya. Okay, wa muthia Simone. Naondo niona ndo masimu meenda kuyithikisha muno ndi seneki. Hello Mutongoi. Twinena nao. Twinena na gene bigima mulolongo. Hello. Mulolongo mwati ndata. Nja nazayo. Ikira mama kwa jeba mulolongo. Ndia wanzio. Mpaka mwisho. Okay. Luto kama ende kula. Kwa tamagengida ndo luto. Uziu mtuza muza kwa akituza muza kwa. Kwa kula yakuni ya Azimio. Ni Azimio. Asante. Aya. Tuwaze wa muthia tu. Kana tungamelevo. Aya. Hello. Hello. Twinena nao. Nena Martin speaker. Kuma Mombasa. Iyo ndo langu ndo weta nikana kalonzo netwa tindo kenga kamba. Akamba imani vie ruto kuma tena. Na bahako ajimia akiteto kengwa. Nyogidimio nonye kaluki wa kio kungama kabana. Nikama akomane bahala mesani mohana ibera. Wibo kalonzo koni chokuli. Oibo kabati wa o ministry na gua ni cha wete mesani. Kuwa na eko thaukiwa. Kulele. Kitoda uke. Asante. Aya, twabe ungamenya bau. Ende demwewa. Asu ni enendi. Ni aingi muno ngaleko ya Facebook, ngaleko ya mitandao ni naendi ngaleko ya Simone. Na nimokeleo makulo maingi. Nende habe ikulio Ivano ngwenda osoma. Yake Sami Olekia. Maya si ERASTUS kwa kule atongwe asu. Siendo Ivandie o Niki na Uhuru na Raila. Noma siayesie. Kaamenda andu makwe. Raila atutie va ayasia mamba ni samikia makioko bone east. Usu ares issue ya mekalilondo ya mosindo siambati mauta ya mabandi kwa zilingi kenda kwa lita na ene ndime na wo meona naondo Raila thitu athengane na President Uhuru. Ila kwitha yo na imuta okeza ithi musindo ino sina abanda muno mutono nene hata chu heshimiwa tu ambera mheshimiwa Mary Mutinga no ingide makona kethwa Raila no thengane na President Uhuru serikali la yivo kwa na zindu siambati tu na ke Raila oselela sindu zige koko ngai na mwana sababu ni serikali lanzi wakamba matonyoteleke ni asiai andu imeosa nai Raila tiwe running mate wa Uhuru. Serikali yani ila tena joju tiwa munini wake. Serikali ila tuena joju nija Uhuru Muigai Kenyatta na
William Samoei Ruto nimo me serikalini nundu umwe wo wakeveta serikali ya thela na onthe mebo na nune wio Ruto ajineni anasia no we munini wa musumbi ko kila kibo nimo maile ukameli Raila ndeba ndo no ficha Raila ndeba ndo no melila nundu ndena mia otonya useubya Kenya kila no manda ju manda otongo iwa Kenya tondu nyemeri ya mutinga ngumanda otongo iwa MBOONI yundu ndo mbia ni muyumbe wa MBOONI ni candidate ndio muyumbe wa MBOONI na ke Raila timu sumbi bado nindi unu manda osumbi ngotongo etina banini mheshimiwa mbetekele ngotongo etina nolikana handshake 2018 etina wa handshake tusisiele mbeta ya Nyanza ile mbeta ya Nyanza ketha nwe lotembela ukana okuona nikana maendeleo nimethiwe maingi pa muno maetwe maendeleo malelo mase ubwekeza Kisumu kundukudi kusio muno na ndi akamba mekulia mbona twakwati tomba wa Raila kwa vinda yasa handshake aithi mayathi na Kalonzo ndi wetina na omesi okwati yani nikiukamba ithi tutakwata matunda tazu makwatikanie kuya kungi osio kwa handshake Raila ile waendie kwa handshake aendie weka na ila waendie kitumikila waendie nienda asiesuja nota wa atie ondu Kalonzo wekie ma ila Kibaki kura sia kuniwe sia 207 nebinda yu Raila ayona aina no 207 Kalonzo aiweka na yu ela wonie Kalonzo asisiona ndundu makwite ondu moanite ni asia ibota inela post election ula kauweti na wonsa kwani wai muthuku muno kwani we muno ko ela Kalonzo wasisi naona ndi jitune ni uthela na andu maitu ime uthela niguo waendie na mekala nthi na Kibaki na tongo yangi makwatiania Kalonzo atwika munini wa Kibaki fine UK tu weta Ruto ila kura mako niwe na mabita ena Kalonzo ni maya betu na kula si atwika isiokewe weta Raila Raila ana Kalonzo ni maya betu na ila mabetie kura si atwika ina beta nicho meiwe kura isioke ikunwenge there's Mûkamba mayatangaza kana mabetete mayatangaza kana mabetete mama yatangaza lakini kura ni sia ingone ni sia ingone ndo wala matangazo ni serikali ya Jubilee Uhuru na Ruto indi kwatuka kwa na mathina usakwani wasio na matwika kura measia ni mama betete na no lilikana na imaeta TV ne binda Kalonzo akwite mafaili na Raila na akwite chao mafaili nundu internet ya wandi ulawa internet never forgets ulawa ko ni maya betu na kwa atwikati ya betu alama bitie ni mebana ko nicho kauwethe wa mwingi muno wethe wa mwingi kwaendea na kaula wa mwingi muno ithano lilikana wa Kisumu wa kuone kondele kana saiko kwa ikao muthuku biuko kitawa na wethi ani kuana na ndu igwo mwaiwe ndila mekalile umona wengine Raila sanura we aenda tena aenda methi wana handshake na ni asia handshake yoni mwisi nesa na ituonie kana Ruto ndaivo na Kalonzo ndaivo kuna tuene ne ngewesi ya maendeleo ala maendeleo ngale kone wazeni kana kukwendie maendeleo nondu matulizo weze ni matulia kinu chota otonya kwetha enda kuna ni asia maendeleo makwata na nundu makwata ni na makwata na Raila mungi Kalonzo atebo na Ruto atebo Ruto tiwe wa running mate wa Uhuru aya na Kalonzo tiwe wa running mate wa Raila ko umo atongoi asumbi mabanga maenda metha na handshake memeana nele patemo ndonge kwa tia mheshimiwa chalo mumo uyesungia kulezu nindi sio kwa baye tina na ize ngo sio kwa baye tina yolwa mawatho ala tukwatho oyu nondo atongo yonthene mokete ukamba nondo mheshimiwa Ruto nukete ukamba sabale mbingi mheshimiwa Raila nukete na makatha na maondo maingi na ndi tongo itina wanze mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka doctor ethi to serikali ni kwa ibinda yasa no kwate yo myanya o kauta ndeni wa serikali okipatokanganyo nondo serikali ni ya Kibaki atwa vice president kwa lungu ya miaka 5 na yuwa sisia ni wahathiwa mwanya wa munene wa minister kana chief cabinet secretary wona yu mwanya uyu niwo Kalonzo kutumia kana mwanya usu niwo
ukwithiwa we uniko munene kwa mbai ya Mûkamba nondo twine na kila chawo ithi on the tumete Ukamba na ni tutembea Ukamba tukaona Ukamba twi mathina na mathina ni maingi muno Ukamba twikombea na regions ila ingita central acha central wethane malelo meka ya muno ni malelo Ukamba lelo na otalila silami ukatala lelo wa kuma bana bana na inde na kalekwesu na otale ila itelami yendo Ukamba ila itelami izo mbingi mathina maingi yu ikuria kwani atongezo maitu methete serikali ni kwa evinda yasa yu evinda ino niyo matonyo otethia Mûkamba na mianya ila makwatho ndene wa serikali ya Azimio. Asante nini nawe tampa umbe yange ngasia kana Kalonzo ndende wa atwika Musumbi Kalonzo niwe thitwe munini wa Musumbi ibindani ya Mwai Kibaki na ibindani yu by Raila ta prime minister kwa ni power Kalonzo we deputy president with ya we munini wa Musumbi but policies na decision making sika wa kume ulu kindu kilangu enda kwa sia ERASTUS na sia yesia nikana change kila chukite o yuchazi mio nicho change Kenya yithitwe yetele kwa binda yasa nundu tuthide to rotate utongo ikuma ekani tumienge wa ila ibono ndwa kwithwa mbai ile itongo eti Kenya kuma 1963 na kwithwa kana Kalonzo ethitwe munini wa Kibaki itunonie ibindani uni wote nonie maendeleo Kenya yonde ti Ukamba mambe yakuambia kuoneka itunonie kindu kita wa vision 2030 inokie ibindani ya President Kibaki na Vice President wake Kalonzo na Raila maundu ama SGR mokie ibindani yu Konza City niwe waweta handshake enda ba Konza City in fact we all ende Konza City unokie ibindani ya Kalonzo na Raila na Uhuru mengo hata nione ilowe maandie Kisumu Thwake Dam Uhuru mwene nunaendie Thwake Dam ena Kalonzo na manoka ba Konza City nye mwene na hivyo na sindula siende na malelu alama ambite kuendea katika Ukamba kula tikwasia kana besindu pengine sitokite ningona iko sa and I can tell you sindula siukite ba Ukamba nundu wangwata ni Yesu ya timu Yesu na chance kila tu inachoju ni golden nundu wakwithwa Raila kwa mheshimiwa utanamba endea wayase handshake ni yeti maendeleo Ukamba nje ningona yete maendeleo Ukamba nundu kume bindane ningona Uhuru nuendete Ukamba mabinda meanona na wako Ukamba ne choje ige nundu silanga wathage kubigio monde wetera cia Ukamba enda ba kitui uniform yila yituma wayo nde ya serikali yandu ma chief ya nenganiwe ni yani penda maendeleo maingi muno either nengani ku ya river tax lakini anenga kikotex ila ikitui isa sawa youth wake damu niende na usebu keka pengine Kalonzo ni waemeye ba yote pengine taungamia aya pa Konza City Techno City the only Silicon City in East and Central Africa Ukamba na niende yuko ni watu kwasia ngwata niyozu handshake nye ningona yatie or some change kindu kila uweta cha maundu ma inflation maisha ni mambatie muno ju nitotembea kwa ground ti mando ibela mbe kuimbua kiuni problem kwinanza kuilu wikile wa tembea bala bene ndimaga kwa in fact yuba ayu ni ngai atutethi nundu bua yale akuwa twetha na problem kukeka serikali ila nene na yoto kwasia keka nitukwata kiwu kila bandu weza kwithia andu mena irrigation uketha andu mena food security kindu kila kingwe ngotobya twandie thina nona kindu kili cha handshake cha tumiete tetha na opposition ibindatu tetha na official opposition nitwethia nginya andu meta wa shadow cabinet ministers ukeza kwithia na minister wa kiwu pa kwa opposition wena shadow umumwatia kulwendete wako sa lakini sahi paikindu kuona opposition ya betesi ya Kenya no lilikana kwenda na opposition ibindaila Orengo mai katika opposition nginya asembanela mezi ya mbunge au ndoka ayo ndokete lakini oyu ulono usisi serikali no lakini mheshimiwa moyo opposition ndio kwa inyumo ya opposition mwale kazi serikali dandia si yeye ati nyumo betesi ya Kenya yupo aye dia betesi ya Kenya twalika kindu chambe umugo imuwe wa Vata kitu mwetikala na muwe wa Vata umugo ekakutabika keka twende tondu twaendete ona reli ino ya SGR no ithetaenda ya kuiwe lakini lama kwa reli mabatiswa matwika yitu endene muika kwa reli andu ala mainga akithito ni makie kuinga
na oi ni makie kuoa yuko huwa ndio sisi hapa na peace katika Kenya na Mungu you need to try to take advantage tiso serikali nikana tundu watu atiadilwe tuende na kwa nesa tutambia ERASTUS tuna mabuni ndao kidogo nikena ndugu wako nikana bondo ma glove ni ndao neni wa mheshimiwa Kalonzo kumumba nesi oneni usu mwina director madam inika nini nitukite kwa oneni usu etina wa mheshimiwa Mutinga ende yayo nienda kwa sia yulu wa handshake ni waweta na waweta obo wa thwake na waweta obo wa Konza City in fact wago ila Kalonzo taya namba ujoin handshake ino nundu handshake nasi ajokia ndweli na ilo taya namba ulika ni utabiuta nienda aidho ake onebinda je musundu wa yobo na yobo nebinda je ja tu commission ni na Kibaki na yobo na Kalonzo twa yobo so kila ngwasia Kalonzo ata namba ulika handshake ine Konza yambie ukaya ungama pio thwake ja ungama na Matinga maungama correct wewe aba ikindu kiende baya nundu handshake ni likile bala Raila na Uhuru na binya watu ngwaba Kisumu balo weta ni kwase ubiwe ko kotea wa makuyuni asia iwe siondo kusa ubite na malelu mase ubwe mekala highway ila Kalonzo wetikilile asia watu ikamundu wa moko wa Uhuru na awetie mathikoni methage na naibo ila wawetie na alika na oka alika serikalini thwake ya siukie Konza ya siuka na malelu mambe ya enzobe lelo watinde aweta wakuma Kibwezi Kitui mali ene osu watu wa Kitui Kibwezi yes hadi Mwingi waendea okay lelo mbingi ila siendeni wa ila agenda ya Musumbi ila je malelo ala maende tamboni kwitu majority ni wisi onetha wa tulimani nini si wisi mboni ndo yana mboni kwe malelo maende kwe lelo ende lelo wa ungamete ba wa kuma kusi kuyitangini ene no wa ba kisauga osba wo kiwa ungamea yuno ende aya kikima ba ya mukatini waiwo ko kaungama pe ungi we ba wa kaleni wisi kwa mbiso othete malelo maingi memboni ni maende nasu nienda utabia mwene ndia manyati tima muyombe kana ma MCA ula ikisioni chu malelwa su ni ila for agenda sia Musumbi ila mabetukilisia ila Kalonzo walikile katika handshake yeno aliga wethia ni twane wa malelwa su maende na ni asia yu Matinga magusiebo o maende ni kana Musumbi atiamina mawe make ala wa thanite ukamba na niwo pe Konza yende kila kingi ngwenda weta on thwake damu thwake damu ni tuasia kiwuki ni kiukito kamba na ikiwuki ututethia kiwichu cha komani hapa ukikatethia for sure uwe waguo kikatethia mwenendi lakini pe kindu ngwenda serikali itutethia kiwuki la kiende serikali la yebo kwao yikana oila yebo in fact ya ile ya acti yenundu pe bindando ma demonstrate ya river usio wa river ni muthuku pio ni polluted kiwichu chaenda baana no sienda ubula na bauthu wake na kwa uwe kiwuki kienda bau kiwuki kina sindu mbingi byuki siuma ki chemicals ki kikona masiweji na mekitwa bau na kienda bau ila kiutwa wakitwa wathake na tiye waithia akamba ite benefit ti benefit yata na kiwuki ni kithuku kiuka wasi andu chambe wa andu no serikali treat yene yungamia factory la sibath river with the river ni sia treat wa na andu ala mundu ithabe bandu either masisi andu ma public health masisi andu mekana na sewage ila sikitwe thini wa river na metals ila sikitwe thini wa river nundu ukasisia ba river ukaenda utwi west kuma spinach yoyo na nasia wona jina veins nziu nisiaendie engwa na isu chemicals nisiaendie engwa na mboka isu nisio siesa wa mwenendi na isu nye nasia takamba niti uminwa nisiendo isu kwa serikali yose kila kingi nienda wetu obo wali na ni wetu obo wali unundu nekibeti ninya ilika ikonga uwe ukamba kwitu kwenanza na kwenanza andu kunundu eka mheshimiwa ukase kuina uga mbwe thelile yaketha kwa mbwe no yuiete yaketha ona eko utina mabia maunenga ng'ombe leu no mie kute mabia mboso ina ngangathuka
inathela nundu kuimbua serikali inoje hivyo nundu president no we ikalite na deputy wake ni maile mbe kwamba usisi obo wale kindu kimwe kila ngwenda byunangu nene abyu serikali no nundu musumbe kalela kibila kubikaka yumwe no longe aswe waini musumbe president Uhuru Kenyatta na deputy wake Ruto ambe omba siasa ba yote ambe kupita bakwa tena Uhuru manengane school feeding program kanola lewu ya wasiana maskulu siana situ ni ukwenza na baika na kasoma kaka kwa kisomo katena le kila kingi serikali tunengele aya naende batile mithenya miongo 5 na 3 naende wetwa mheshimiwa Mutinga nikana mithenya sio tiende serikali niele kwikondo naende nenda tutanamba kwithikisyo nene we vanondo moto manini maingine nenda tuambe kuolanga twisone na batu ithioka tutekwe wene ndime asiata ono etawa Dennis Kasoke ya Ruto tosha the 5th president of Kenya na ke Faisa Imuni ya Ruto all the way vama Chakos town Benjamin Nyolo ya kava mama because she's fully armed to bring change Boni residents deserve. Lucas Rashford Jubilee yata matu UDA Ruto tosha Kenya kwanza na ke mundono wetwa akasia ukambane ni UDA no usu Lucas mwengi Titus ya mama wacha kudanganya eti Raila walipita watu wa Mboni wezetwa mwengi Titus ananianga kwa asia Raila na Kalonzo mabetie Sila Junior mheshimiwa handshake niwe utunengete thina ugwonde na kukoba mandeni recently ni kwithiwe na 1.6 trillion itesiki undu inatumikie na Uhuru Kenyatta niwe chief wa Azimio kou kukunia Raila ni undu umwe na kukunia Uhuru wa Kenyatta usionwe Ukambaland ni Ruto tosha Sami Samido na ke mondo wetwa Dolimwesh nyinyi tu watu wa Wiper ndio mlikuwa juzi amutaki hiyo Azimio na saa hii mumechanganyikiwa Wakamba saa hii tumechanuka atubebu na viongozi tena mhesabu kura zenu individually. James Mungo yasia hello Mutongwe TV mwambie huyo mheshimiwa Raila alipoenda kusalimia Uhuru uko kwao kumetengenezwa barabara 18 ni James nikiwa Kitui UDA damu hata ajui Bernard Mudhiani jezi wasia huo okay mwatumani maingi vyo uno twata ERASTUS okay aye kiwa ngulia ndio songea hapa tupatie azeni kwa Azimio ndani Frank Mosembi ni maendeleo gani handshake imeleta Ukambani kama huo wenu si utapeli usiona handshake baki maendeleo yetu Wakamba handshake government is killing us eri hata tuchague Wajakoya aya useto abeni motune stimped kaka ni wawa muthia twithikisi oneni wivano nikana twende na kilungu twende na komina Azimio have more than 1000 points to support themselves but with zero meaning naindi kanini nengeleleo neni usu na mimi nikajiondoa kwa roho safi na nikasema I will support them for the third time niamini wengine kama Wajakoyo sijui Jakoya wengine na wengine kama ningeenda mbele hao ningewashinda mbali sana. Hebu jameni tujitoe kwa roho safi wa Kenya tumfanye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya akisaidiwa na dada yangu Martha Karua na mimi nitakuwa hapo nyuma yao. Yaani nyinyi msinyime kazi. Mkiwaangusha hawa mimi sina kazi. Aya nimune uyone ni usu ulona ni ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka na indi ando ingi methi wa mayo react muno na nambia na mheshimiwa Chalo Mumo kauka muthia kwa cia kana mwavalo chano ndina uya akamba ingi manethio mayasi mayona niki mheshimiwa Kalonzo kuneno kwani kwa wendete Azimio kumanda uya kindu chambe kindu ila cha neno ni mutongo yoyote no nginya kiumanue kana kiongelwe Kalonzo ni mutongo wa Kenya ona Ukamba Kalonzo ni mundu recognized katika dunia kindu kila kingi kutwika kwa Asia sina kazi no ndumana kwa Asia ona Raila mwa mao musakwa hata yeye ana kazi Martha Karua hata kuwa na kazi na anakitionea na on behalf ya aswangi ndo mwa mao musakwa dina wia ona dio zikana baba kita otilwa bumbe ndizi ana weti hata lakini sina kazi sina kazi ni kumaanisha ona yuma mao musakwa hata hao hawana kazi na sisi Wakamba wale ambao alatu yaingi katika Azimio hatuna kazi kwa huko kumini kwa Asia hii mbaye ya Mûkamba tu ya Mausa kwa Raila tu alika muishoni
kwa kubi anaboya kura on behalf of Kamba Nation. Okay, nipate is enough that explanation. Mheshimiwa Mutinga uneni tozo? Nienda kwa asia Mheshimiwa Kalonzo ainena ndeto taisu. Enena nundu. Kila kindu wegwa aingi alamenda ibela masia mamutume ya na maimutia. You like, let me say Mheshimiwa Kyalo MUMO. Akabita na azimio ibaluka whether we or yan. MCA. Whether we or MCA, yes. Nyendia si unondo na independent. Iwe ndo na independent na chama. Lakini ngabita neither ni oyane or azimio itewe yani. Okay? Nyenondo ndi affiliated to any party. Lakini andwa ingi ameba uteni kana Kalonzo eweteweka to my thinking. Kondo ngwesilia oneni esuili. Nundu akwithi wawe you akamba makalea utethe cia kula hii azimio ibete. Raila ndetha wiyani, Karua ndetha wiyani na Kalonzo ndetha wiyani. Lakini andu alangi kuma ngavana, senator, MP, MCA on the metha wiyani. Kwa huya ya siya wendetha wiyani for sure, ndetha wiyani. Lakini andu alangi metha wiyani. Okay, Mheshimiwa ve kuli ya nene waba munona na asesi ya tatu. Na sekana amwe mameso wa makoti ma Kalonzo. Baby ndaimwe twaya na kwa studio we chama cha Wiper. Autene. Utanamba kuma with independent. Nduyebo maisha. Utuyebo maisha. Ende ni waumio nduyebo tiwo. Aya waumio lakini ndakameje obo. Ayeko nguye ndakameje. Aya. Ninye. Mheshimiwa tiwo kuyo mheshimiwa ndakame akule. Okay, iko ya kwani ngola makona atongu yengi mendi ni wa chama cha Wiper. Ndana hawata inganya kwangela kani tume Kyalo MUMO ni wewe bana wetu enake. Basi kwangela kani Kyalo MUMO atongu ingi muona kana asese ingi muona kana atongu ya MUMO me Wiper. Masuana makoti ma Kalonzo ngena mabete. Watozia wewe ugo ni masuana mo wibo ugo I'm telling you. Enda utabia education hata la education. Ando ingi ma Wiper masemba Wiper ni kana mabete. Masapoti weni Kalonzo wa Musyoka amanene ametisi kibila mabete. Inondo na wewe mwene bebi nda waweti nja muthemba. Nena iba na ni waweti yewe. Ni waweti asia ando ingi maswana ituo siake na mamina ukwata ibila. Maimutia matano. Maimutia bundi. Atebandu. Nundu wenda na kwata kibila. Kila wewe ajasia ando mama sakwa wenu kukwata chao. Nuku kwata wea masa kuara ila na male ya musakua ndethe weyani lakini andu amasuete amakoti make ni meitha weyani kunu eti kila maswa ni maswa makoti ma Kalonzo ni maswa Mheshimiwa maswa makoti ma Kalonzo iki nye ni wa Wiper nduye Wiper paisu anaswa ne koti ya party leader wakwa akitu awete koti ni maanisha of course nimesikira kila inaweze na naenda muzeze pia ezera nukumananesa na kile ba mbunge na Africa majority leader na baisu onomwe na the ote wa chama cha Wiper lakini pe na ukweli wibo wakana ila weke ya matumbe moa eli ndo asia ndani moa pe amwe na muno level ino yolo ya magavana yugeza kwithia governor no ni wa support wa ni chama cha Wiper ni walika na Wiper indi alika Kiembu na Musu aitia onokeza kwithia onandenda kuona party leader wake kou ni waguo kanape amwe anini maitu makuna akiu lakini kindu kila ithi tu advocate hata chama cha Wiper pe kindu kita all democracy ila that's why they itawa Wiper democratic movement mundu yo no thasi wake lakini kiucha kuswa na makoti tikiseo nundu akwithi watondu nene uzu wake wanena asia okay inyu ni mukwite ibila cia kumbunge na ni mukwata ibila izu kwila chama cha Wiper lakini azimio ikalea ukwata kibila nyeni mwezi ni mwenuka ni twenuka ko ni unene uzu wake ono asia ai ndani batonye ka round ino na ndana weta Wiper iyoka ona ni wewe mheshimiwa ba ni wa independent na eo azimioni pe andu manak me azimioni pe andu ma muungano pe azimioni pe andu ma chap me azimioni ma si ithio nthe support
Raila Amolo Odinga ni kana ende namo methomeo weani otie weani na itu okay une ni usu wake ndukona ta muthuku nienda to minute nienda teka ina about makoti yes mheshimiwa no asiai andu aingi ti governors meoka even MPs nyene tu ya Wiper ibinda ya sakwe mheshimiwa andu aingi ni moka ona me MPs me MCS ukethia mali kamba ya mbunge makwata ibela sio mundu amanya musala iwalika ayomba party leader baote ni wetu unundu ina yobo nengi ndia yoba uimbeka interview I was in Wiper lakini we the democracy mheshimiwa weta it is not in Wiper kumbalo byo na nenda wetu na wasia munene netabye mwene ndi by democracy chama by democracy ndibo mundu mbetwe iwetu the nomination na invest a lot ndika registration ya Wiper neka branding ya Wiper no mundi mathangu ala meko mheshimiwa you bear me witness mathangu posters ila cia kwa sibo sie na mwabuli no sisi obunza kwako ninombeie ko na sibo na invest a lot na nangana brand Wiper na register members ma Wiper no la wesie unewa utikiti wa Wiper nda register mundu nomwe ona ndia iwe ikunithia Wiper ndisi akunitha ciata na all of a sudden itwe watu hiyo the nomination na nina ibite nomination fee ngaitwika live member platinum ngili 50 ngaiba mbesa cia kwa cia ku register nikune tukune kura na netela na muthenya wa mwiso ona ndia esa itwa ngekalua nthi no la tasindani ya utikiti ngitaiwe story mala iwa uye milioni nyongweli ni wauye eka na wewe ona ndithukiwa but anyway netungia ngai mubea nundu yuni ni ungamete ta meli mbiwa mutinga na nini si andu MBOONI nundu nimo ni ungamete amwe moja maja meli nini sikivila kini meunenga na itu uthukuma nikana mama nenye nditengemea au kinya ituo cia mundu aya naindi I think kauna ongamile bau nondo amasa again so matumani maputho nekenda tumine aishimiwe masane mali muno twairo mina sainya na nusu ni sainya na ndataka miongolia nana ono yasia I agree with Mary the river is full of heavy metals. Government need to work on this. Nicholas Mutua kiucha the river jora maneno yasia baba tosha wajakoya the 5th nienda of nendo banda banki nikembesa ila ndani naindi na hiyo pia nzoka okay azima ndalama watu ni wajakoya George wajakoya professor ni umukati wa okitialama na vitu zenye IBC kwete kipela cha Osumbi ena chama cha Roots Party Doli Mweshi Chalo MUMO ekao tukenga Kalonzo IC specifically we mwene ndena uya ekakwa ali ulandeto siage haya nainde nake mondono wetu wa Mutongo ipato osu ya kwa songi wange Kalonzo kwa azimio ukikosa kuwa ndani hata kuwa na kazi anamaanisha akikosa kuingia kwa serikali Wakamba hawataona maendeleo na tena yeye ni mtetezi usuni Mutumwa Evans Mutongo TV kura yakwa ni ya azimio haya oseto Steven Nganda Samuel Ndolo Msausia kwa tukenga alafu kujitetea nayo azimio mukewa tamwakalua Samuel Ndolo meto asesia mera na maoni kiwathukanganyio ERASTUS ni mwene live niva wote town Mary anaongea a lot of sense Beni Mutua azimio tosha ukambani pato pati na indi mamosu kivila kanengwe teneview Wiper vali kilo kola mwingi muno gift modhosi woni wake malelo maile muunda Samuel Ndolo easiu Wiper ni kutupa muswa Wiper muswa na makoti ma Kalonzo na vaikendo waete ukambani mwetu tabia choyu haya naindi wa muthia madam osu enda kivela kiku uzini mundu ukule naindi aikulie kule asu ino nenga mwanya nataka sia muthia kwa nusu ndateka nena na mwene ndisi ndateka sia ndeto sia kusia muthia aindi osu nitende walika ndo manya wetike bila kiva nena na ke nena na ene MBOONI asante kana mbe unena mwene ndi osu no kulia Mary Mbiwa Mutinga enda kivela kiva Mary Mbiwa Mutinga enda kivela cha MP kana member of National Assembly
kivila kila cha mbunge ila nene ya Ilobi. Constituency yakwa ni Mboni na MUMETETI. Ward yakwa ni Tulimani. Chalo MUMO niwe tuye MCA wakwa mbunge tana bunzwe na nengi juti kindu ni mwetizitia kivila kwa unye ndeto siakwa sia muthia kwa andu Mboni nengu mukulia kwa ndaya sionthe niungamite niungamite nye ni Mary na chama chakwa na andu Mboni na ngaiye nthini na nini sine saki andu Mboni ila na batiwe tikiti wa Wiper ni mwangwatie kuoko na mwambia ni muonenga kura na nasia tamusomi umwe nundu andu aingi mwangulirie muno mwangulia ai kaini wa batwa tikiti wa Wiper na no tho iwe kibasoi wenda pa mutinga no tutia bana iti ukwenda na kwa na mea be musomi wa isiati I would rather die standing than to die on my knees. Kwa siuke kamba ni kwa siata na isiata musomi usu na siate kabanga kwa niunje kute kukwenduleti endu nyemeli ndiboya tikiti ndenewa kwa una siai andu Mboni no mutu ikatikiti wa meli na ngai ailikela bukatekate nikana Mungu ni ekura nundu nienda umutabia andu Mboni paichama kikoka ukuthukuma Mheshimiwa MUMO eba majority ni wa Wiper na tuthukumie ta chalo MUMO makuli alati umukuli alete uthukuma takwa paukwa kwa ndi mukulia lelo ba ulete useubaiki ndi kulia chama cha Wiper ni kulia chalo MUMO lelo leile useubia ichao kana ba uleile kata paichama kikula wekendo kwa andu Mboni endwa makwa ni mubeana ni asandi nundu wa mbethukesia na ni asandi ingi nundu wa kuungamana kwa na ni mwatha mwanenga kivila cha Mboni muikelila na itu uthukuma bamwe no tongo iwa Mary Mbiu wa Mutinga andu Mboni muketha mwi stakeholders kana mukathukuma pamwe nakwa uthukumine wakwa. Asante. Ni muvya muno Mheshimiwa nondo wakoka na indi mwanyonge wa viunguka ukethwa yoka twende na kunena maondo ma siasa. All the best. Ni wa zikayosia kusia kwendoleka mbunge vaya Ilovi. Mheshimiwa twemine. Mboni athimoi. Asante. Na kwa ningwenda utunga muvya muno kwa siasa MAITU lama tusiaisie kwa Mutongo TV na ndiasia kana matuku kenda mwai wa nyanya makabita na makatu tioku ngai atuye thayo. Kila ndonya ukulia twethwe ina siasa nzeo ite cia kuumangana okwendana enda mutui waku undu wiyendete we mwene ndukese kututia mabuthi kana mabuti kwa mutui waku ndukese kwenda kunena nae yulu wa mutongo yulongi nundu at the end of the day umwene woka sinda na ningwenda kwasia kana kiu kikarutethesia ona uketha tukendana ati MAITU tafadhali muikese kukita nundu twikira twauma kuteta na twauma unena ni kuya ti ikomania ala tukwite kibila bandu tukanyusa ni achai ne nyumwati wa mutokita kila nguboya ni mugo twithwe na usakwani museo wa ndaya na mukona twane wa ndaya kindu kila kingi ngwenda uweta niguo siama siku na baimbunge itathukuma na strength kana binya wa siama kwa mfano ba mbunge ya Makueni chama cha Wiper kina ayumbe miongo 33 me miongo 48 kube kindu kita wa majority katika mbunge chama tuisa kwasia kitiki sio na kitaile onaba katika ilambesa inenga na siama we were ODM ni nenga we mbesa nundu wa strength ya members you chama cha Wiper undu kiendete nundu nineziko kwa taivela mbinge onaweka benefit na fund isu ya national ya siama kwa uti isisia ona mbunge ni titu mayumbe ukeza kwithia netha ni committee yasa kuanwa na strength ya chama ukeza kwigwa kama ni netha ni ODM katika National Assembly na yumbe meano na nundu ni majority minority makanenga wa meano elika na tatu lakini majority methi kwa ODM no ndu mwana tikasia Wiper pa Makueni tikasa kwa Wiper miongo 38 kana miongo 5 kana miongo 3 katika ila committee iso bagwa wiza kwithia Wiper ni na majority mina Mheshimiwa issue ya chama ni very critical na ni kulia MAITU asanda
Mheshimiwa kidogo tu nienda ya mheshimiwa ati. Yes. Nienda wetobo wa mbesa hii nenga wa chama. Yes. Si anewa chama i benefit ya mwene ndiata. I benefit ya chama i benefit ya mwene ndi. Thank you. Mwikakengo. Asante mheshimiwa ndio songea. Na ndio all the best uyeteke vela cha tulimani wone. Na ndio twemina nondo azesene maingi kwa metukenda tike mo tafadhali kanini ni mino gelina motuma dimando meva no Sebastian Wambua Kalonzo akamba maika mwikia kavayudiye Silas Wambua Ruto tosha ukambani Wiper is dead Azimio Mbovia asia twese UDA Mama African International Family Peace Foundation yasa mama given opportunity with influence positive changes from household to other levels mama osukevela akosa tasimo Sebastian Wambua na wamudia asa kakai ya Mûtengwa TV atongwe Mûkamba matukwa nai lakini oyu na hito twina mombola keriwati Ruto ni wajakoya Azimio tutaizima kabisa Cyrus Kakai kaliko sia munolongo gift mothosi ni wamudia view ERASTUS ni weso kule makulu nesa congrats na ndaya mbingi asante naindi ando nienge muno motumende maingi twimina na atongwe timu vya muno ndo wakuka mwanyonge wa byunga twiko kanenge na kumuzese mu vya ndo wa kwelo la kilungu kichambe cha usakwani mwaka wa 2020 nicho kilungu la twambe yo monde yukila wakana tabya munyanya kila wakana twigete langi nyawa chumwe kombe kila wakana tukawa kwa mani ava no kwambia saa 3 nginya saa 4:30 naona oine saa 4 na ndatika miongo 3 bandu abau hutukaminila abau siasa ila siende muno iba ile mbetani itu ya ukamba nditongia muvyala maileke lungu takethi wakamosu Joshua Philip niwe mukoni wa visa na indi director wako ilungu nino eta kanini wini nisia mashabiki mewombea siasa mwezi na indi makulov niwe umonde hengaliko ne swingi mete sana Elizabeth Kanyiva chundi choke kosi cha kilungu kecha usakwani 2022 nito ERASTUS kithuku wanzo mona ni kuendea kibuyo cha kwaila twithiane wa chuma ndeni wa kilungu cha ikumbi ya siasa tiwanesa